Assalamu алейкум. Амансыздар бардактуу замандаштар. Тез жария каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Түстүк регионундагы эң чоң унаа базары болгон Ош Чапалак унаа базарындабыз. Бүгүн сиздерге да ушул портер бир жүк ташуучу унаалардын баасын айтып берели деп турабыз. Алгач эле Рамазан айына туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бардыгыңыздардын жакшы кылган амалдарыңыздар, дуаларыңыздар кабыл болсун. Аллах таалам жакшы нерселерге жумуш кылыңыздар. Бирөөнүн акысына кирүүдөн же болсо башка жаман нерселерден Аллах таалам кайтарсын. А биз болсо дал ушул бүгүнкү күндүн чыгарылышын баштадык. 2 март күнгө жекшемби. Жакшы портерлердин баасын айтып берели. Сураштырып. Канча болду ака? 950. Ого, 950 миң дейт. Көрүүчүлөр. Башты 1 миллион 50 миң кем экен да. 2003 экен жылы. 50 миң кем 900 миллион экен да башты. А жабык ба? Ола турган канча болот ага? Кеми барбы мунун? Кеми бар. Мотор коробкасы кандай? Свежий. Качан кирди эле Кыргызстанга? Жок, мотор коробкасы. Кийинки портерлерди көргөзөйүнчү көрүүчүлөр. Бул жакта. О портерден көргөзөлү. 2003 жылкы портер дагы бир. Сом канчадан туган? Сом 750ге берилбеди. 750 миңге берилбептир. Канчага бересиздер? 730га берилбеди, 750ге. 730 миңге бербептир, 750ге берет экен. Кош дөңгөлөктүү, жүк-жүктөөчү жайын ушундай деңгээлде, ички салону лобойлор таза, спальня бар экен, көрчү. 327.315 пробег. Тез жария. Кийинки портерлерди көргөзүп өтөйүн. Ассаламу алейкум. Жақсыбы? Амансызбы? Орозоңуз кабыл болсун. О портерди көргөзөлү. 99 жылы. 600 миң дейт. Кош дөңгөлөктүү, жүк-жүктөөчү жай ушундай. Ассаламу алейкум ага. Амансызбы? Канча экен акчасы ага? 600 кеми. Канча кылып бересиз болуш? 600. Кеми бар бандан да? 600дөн да. 550 болсо сатам. 550 миңге болсо сатам дейт көрүүчүлөр. Лобойнун мына жерде кичине трещина бар экен, атак бардыгы жакшы экен. Атылап жакшы. Спальня жок экен. 384 миң чакырым жүргөнбү? Туура экен, ушундай. Пробег ушундай экен көрүүчүлөр. Моторунун абалы жакшы экен. Демек, баасын сиздерге кененирээк айтып бердим. Жаккан болсо чалачтар байланышып алсаңыздар болот. Канча болот тур портер? 750 кеми бар. 750 кеми болот тур. Көрүүчүлөр. Базар канча берди? Арың барганда. Бул жак канча бердиңиздер? Бер эле эми көрүп отурам. 2002 экен жылы. Көрүүчүлөр. Кош дөңгөлөктүү. Дөңгөлөктөрдүн абалдар келип калган. Спальня бар экен. 400 миң чакырым жүрүп койтур. Балонун өзүнө 30 миң. Тартпайлай кой дегендердикин тартпайбыз, көрүүчүлөр. 2000 жылкы портер экен. Бул портерибиз. Кош дөңгөлөктүү. Сыртта жүк-жүктөөчү жайы абалы мына ушундай. Ички салонун көргөзүп кетейин. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Канча деп атасыздар портерди? 600 деп жатабыз. 600. 223 миң чакырым экен, Спальня бар экен көрүүчүлөр. Лобойдо трещина жок, абалы жакшы. Бола турган ценасы канча болот ага? Канча сурашты базар? 500. Канча кошсо бересиз? 550 миң болсо беришет экен көрүүчүлөр. Биз болсо алда карай уланталы. Эки миң үчүнчү жылкы портер. Бүгүн 2003 портерлер көп окшойт. Акчасы канча экен туганы? 800 миң.
800 ming deydi. Keling siz, ötüp ketelim. Kaçtan görüktü? Büyük porttan eken mi? Narışkası. 285 ming çakırım жүрген екен. İçki havaldın көріп атшы. О, портер жақты ба? Портер жақты ба? Жағалек әлі. Жағалек ба? Көріп атасыздар ба? Жүргізіп моторын авалын көріп атшады, көршілер. Елік бұл жерде мына портер алам деген әкелер көп екен. Ассалаумалейкум, қандай шекен? Жақсы ба, амансыз ба? Найкон татып 650 мыңдан. Батырған жерде якорсқа батыр перевозка. 650 мың екен, көршілер 98 екен жылы. Құштан көлекті. Жүк-жүкті жайын осылайдан келді. Краска болған екен, ол жағы. Бұл жағы өзіндік екен. Сиденьялар алмашылған. 289 мың шақырым жүрген екен. $650 дейді. 200 мың, 2000 жылқы екен. 200 мыңнен адашып отқан. $550 мың дейді. Көрушілердің оғын. 2000 жылқы. Бұл отырғаны қанша? Отырған 520 да. 520. Бұл отырғаны 520 мың екен, көрушілер. $530 мың дейтін оғын. Шыны ғой? 2000 екен. Жастырмайын деді. Қоштан көлекті? Ашылай. Енгелді. Сіздің есім бір сері алмастырып қойша, жақшы болып қалшыдай. 587 мың дейі шақырым. Ақшасы қанша кен? Қанша? 2600 мың. 600 мыңға берем деді, шыны, туғандар. Жүгілем. Жоғыр жаққа барайлы. Портер қанша олды адыға? Қанша? 800 мың дейді. 2000 үчеке. Kimden eken? Қаншаға ақшасы? 750 дотам. 750 дотты көршілер. 2004 екен жылы. Бабойында азмасы трещиналар бар. Қоштан көлекті. Нарашқада краска бар. Шықы салған. Спальный бар екен. 284 мың шақырым жүрген екен. Пробег. Қаншаға бересіз пәке? Алмашы жол жоқ па? Азмаз айтылған сен осынан түшіп беріпкен көршілер. 97 жылқы. Портады көрілі. Тез жария. Ақшасы қанша оға? Ақшасы қанша дедіңіз оға? 450. Қаншаға бересіз? 420-ға оға. 420 мыңға береді екен көршілер. Азыр біраз уақыттан соң біздің видеосы шығады. Дерлік байланышып алсаңыздар болады. 400-ге лайық портерлер бар бұл, шоны айланасындағы деп сұрап жатқандар болса, çalыңыздар, байланышыңыздар. Алдыңғы видеоға қойып қойым үшін.
Портерде базардагы эң арзан портер ушул экен. 420. Кийинки портерлер көтөлүп 650 миң дейт. 2008 экен. Onun bası жазылып атыр. Мына Дээрлик ушундай көрүүчүлөр, замандаштар. Жардамалар болсо биздин WhatsApp, мына сырткары чалуу байланыш номерлерине байланышыңыздар. Арзан сапаттуу жардамалар болмокчу. Но портер 500 миң экен, көрүүчүлөр. 2009. Турбина мотор. Жалгыз дөңгөлөктүү, артчы. Испания жок, лобой таза экен. Көрдүңүздөр, 600 миң дейт. Экинчи жылкы портерлерден кылын портер экен. Саз канчага? 2002. Ассалам. Валейкум ассалам, амансызбы? Өзүңүз кабыл болсун. Канчага акчасы? 650 миңге алдым. Алдыңызбы? Азыр алдым. Канчага сатасыз? Bilmiyorum. Жаз көрүүчүлөр көрүп атат, айтып коесузбу ушуга? 700 lira. 700гө, Atar karakter yok. 700 миңге берет экен көрүүчүлөр. Yok bunu bilemem. Номерлеринизди айтып коесузбу? 700 mi? Аха. 03 21 78. Дагы бир жолу. 700 mi? 03 21 78. 700 миңге алам дегендер спорттер. Алам дегендер чалып экенсиз. Аз маз жерлери бар экен. Мына түшкек. Атак бардыгы жакшы экен. О портерде көрүп коюңуздар. 2000 жылкы 600 миң дейт. Дээрлик ушундай, көрүүчүлөр, замандаштар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Тез жер каналы бүгүн Рамазан айында силерге сукуучулук катарында дайым эле негизинен тартып чыгарып келебиз. Мунусунда дагы орозо деп жатып албастан келип силерге кызмат кылууну чечтик. Бизди колдоп коюңуздар. Аллах таала улуксат. Анықтан мактоолор Аллахка гана таандык болсун. Алланын чыныгы кулу экендигибизди далилдеп намазыбызга, ыйманыбызга бекем бололу. Мүнөзүбүзгө, кулк мүнөзүбүзгө. Бардыңыздар аманчылыкта жакшы туруңуздар. Буюрса чыгарылыштардан, жардамалардан кезиккенче.